بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كوري هفتاتا كويسالكم من شرحكم من دي باب، أي باب الجهاد، باب فضل الجهاد. كتاب الجهاد جهاد ماكن نانغانو باب اغوتم ميريميوتي باب فاستولس ابن حديث ادي رياض الصالحين تيرستيك ساليس فاسون حديث. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رواية أن رجلا قال: هم كشورون بيكلك الله رسوله النبي أي كاكو كمك إنجي كنه أي بينوني مسألة أقول حكم أهم بما أبيك لكم سؤال كرم: يا رسول الله، يا الله رسوله، إذن لي خليك فان أهرنا هدى دباشة في السياحة. سياحتك أي بيموغا دتر فتركو ألقان كرمتكا بيموغا دتر فتركو علما إجمانا كي ميهن ديريولة رت دوكو ميستكونا إكهاريوه مستنتاغا سهرا فتنتاغا نون إنون تنتنغوس إنا ألقمتكا هميكن حسوه هرما هدى ديش ميهكم بدنا وني نجيتو أي سياحتك أي سياحة بينهم وجين ني أدوني شك بسني فرض جماعة نوليبي غوتا هكور نماذ نوليبي غوتا عيد نماذ نوليبي غوتا ميهو ألوكما شيء كيافا إغوتا تنتنا غوستيبون إسلام دين هيفر دي كانت تكنو ألوكما شيء كيافا يفر أولاكم بدوغم وني أميهونا فرض فاستماد جماعتك كوري غوتا هكور نماذ اسكوري غوتا عيد نماذ اسكوري غوتا ميهونا ملجول وجين ولوين غوتا ولو gitu. Itu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mi hadis Qur'ani kike inna siyahata ummatil jihad fi sabilillah. Rasum berwe bimuga datur fatur ko kurum mi ummatil lawafani Allahumma go jihad kurum gay. Iye mi ummat ga siyahata ki gasten nati ek tantana datur fatur ko kurum hudda none ke no midannawani ನಮಸ್ ಇಲ್ಮರಿನ್ ದೆಕೆಗತುಗ ಈ ಮಕ್ರೂಹ ಕಮೆ ಮೀಹಂ ಇವೊಳೆತ ಚುಟ್ಟಿ ವೆಲಾರಕಿ ತಂತನ ದತುರು ಫತುರು ಕೊಮ್ಮಿ ಮಜಾನಗ ಅಂತಂತನದ್ದ ಇಂಗೇತು ಈ ದೀನಿ ನಜರ ಕೊಂಬಲಾರುವ ಈ ಯಹ ರಂಗಳು ಕಂಕಮೆನ್ನು ಎತಂತನ ದಿಯಾಮ ದುಹಾಕು ಜಮಾತ ಕಬಿಸ್ನು ದೇವೆ ಅಳವನ್ ಮೆನೆಗೆನೆ ಬೇಸ್ವರವಾಕ ತನಕ ಗೊಸ್ಮಿ ಉಳೆರುವ ಜಮಾತ ಹುಕುರೆತ್ತ ಈದೆತ್ತ ಹೆಂಗಿಚ್ಚಕಸ್ ದೇವೆನಿಯಕಿ ಮಿ ಅಳವನ್ ಮೆ ಮಿದಾ ತಂತನ ವಾಹಕ ಮಿದನೆ ಮಕ್ಕಾ ಮದೀನಾಗ ವಾಹಕ ಇನ್ನು ಇಂಗೇತು ಆ ಮುಗುತ್ತಿಗೆ ಅಳವನ್ ಮೆ ಮಿದಾ ತಂತನ ಮಿ ವಾಹ ಗೊತ್ತಕಿ ಮಿ ದಿಹ ಬಾರ ದೋಸ್
ಎವರ ಗಿನದೋ ಸೇದಕೋ ಫಮಿನಿ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಬಂಗಿ ಗಡೆಂಗಿ ವೆಣಿಯಕೀನು ಜಮಾತ್ಗೆ ಬೈರಿ ವೆಣಿಯಕೀನು ಕುರೆಕ್ಕುರೆ ವೆಣಿಯಕೀನು ಎ ರಂಗಳೋ ಕಮೆನ್ನು එන්නමස් මීහුම් බේස් ෆර්වා මජබූර් වගෙන් දාදියුන් යදි හුද්ද නෝන කියනෝ මිදන් විදාංජේන එෆද දතුරුත කුරංජේන ඊයතෝ එන්නමස් එවස් කල් කස්තේ නැති එවස් ධනේ දැන් හැම එහෙන් ලාහෝරේ මීහෙක් ගොත ඒකි තන්තන දුව්ව බලන් ඒ ඉස්ලාම් දින් හිවර්ද දතුරුත කෙන්නෝ हम अड़कमक्षे किया मिगोतकव समल नुकुरेवेन एम ए मी उसूल कंडालो वाहमती उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल तबत्तुल कुर्ब मेदुगा ए कावे नुको हमें किन अड़कमं हुस्वे हुरमा देनी हदीस लुकुरेवी कोई कम नूने इस्लाम दिन का रहबानियत नहीं दुनिया के देवा फवा ಹುದ್ದ ಕುರವ್ವಾಫವ ಕಂತತ ದೂಕೋ ಸಾಗ ಕಾವೆನಿ ಕುರುಂಗಸ್ ದೂಕೋ ಮೀಹಕ ಅಳುಕಮಶೆ ಕಿಯಾಫ ಹೆಂ ಹುನ್ನ ಹುರು ಏ ಗುತಕವಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ್ ಹಿವರ್ದೆ ಕಂತತ ಕೆನ್ನು ಎಹವಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಮಜೂನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಸುದ್ದ ಎನ್ನು ದೆವ್ವಿ ಏಕಮಕ ಹಮ್ ಎಗೊತ ಮಿಬೇಕಲಕುಸ್ ವಡಾಗೆ ಮಿದನ್ವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ ತಿಮಣ್ಣ ಹುದ್ದ ದೆವ್ವಾಶೆ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮಟ್ಟಗ ತಿಮಣ್ಣ ಮೀಹುನ ಏಕಹರಿ ತನಕ ಗೊಸ್ ಮೀಹು ಹುನ್ನ حديث القرآن يقول تمن كليكفان أمة سياحتك اللهم جهاد قرمه أي الله كلمة فل لا إله إلا الله مي كلمة فل متوري قرمتك أي قرنجه كم لما أي سياحتك تريجا أي كم من حديث رواق رباه مني الإمام أبو داود رنغلو سندكم هذا مبابوك فصل ديوان حديث هذا رياض الصالحين تيرسك سالس هاون حديث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كي مي داهية العرب عربين ترى هوري ويسنون تونو ميها كتوكا مشهور فا بيكلكي مصر فتح كوري عمرو بن العاص أما مي عمرو بن العاص دركلهم عبد الله غاريهم روايه مني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الله نبي صلى الله عليه وسلم غاريهم روايه قرباني اكلك فان حديث لكره قفله كغزوه وركر عبارات دي لفظ ہمیں کنی انما اسمانه اها میں فلا قفله اللهم اوغا هنغرام جهاد النقم جهاد نمافا ان اوما مكيني قفله امبري اوما اما هنغرام امبري اوم هنغرام ديون فدے ایک معنی کی ہنغرام میہ کو مدنی එකමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවා සවාබ ධර්ම ඒන කාමියාබ් ලිබිගෙන් අන්නේරු සේනන් ඉබලිබේ ඒන අධික ඉතුරුන් එකම තයාරම දෙන් ඔය කමකවස් එම එසවාබ ඉබලිබේ දියුම අවමගවස් එහාමෙ සවාබ ධර්ම මතිවරි මේ හදීසකි الإمام أبو داود رواك ربافة وحديثه رنغلو سندكم الإمام أبو داود رحمه الله رواك ربافة وحديثه هذا مبابك فصل استموان حديث
أدي رياض الصالحين كتيرستيك سالس حيبنا حديث. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ، ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. السائب بن يزيد رضي الله عنه قال رواية جنبه إكليك فان بدالوه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك الله के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक हंगुराम एंबुरी मदीना वडागन्नवी हिंदू तलक्काहु الناس मीस्तकुं एकलेक फाना बद्दल कुरमट्टका उफलु हंगुराम का मुस्लिमुन कामयाब लिबुनु कीत मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम फहु बैर वडागिन भी हंगुराम है कि तबूक हंगुराम कलेफान बैर वडागिन एम फहु हंगुराम ए हिजराइन नुवन आहरुगा नुवन आहरुगा रूमीन्ना हंगुराम कुरव मट्टका मदीना गहलवरिन वरद दति दुवस्वरकी वरं हूनु गद कदुरुत दोम्मं फराफ होरी अदि यह दति दुवस्वरे गमिहुंगे केवमा भूमिमा बेनु करा इच्छकी आम गोतक कदुरु कम वायरो कदुरु दंडुत दोम्वणी मियो दें एवोगुतो एक दंडुत अलानुला दूकोल्ला फदियुमकी वस्फसेहकम कन्नुवान अइमति तदु मिदेन्नेवी वरद तदु दुवस्वरे मदीना गहलवरिंग मच्चा अनेका एहा हूनु गद हंगुरामा गवाहक अल्लाह सुब्हानहु व तआला तबूक हंगुरामा गवाहक सूरत तौबा का बयान करवा सूरत अल अहज़ाब का बयान करे अल उसरा मी हंगुरामा कोनी ए दाती उंदगुलु का पूरी हंगुरामा अनका कीर्ति मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियवर दुरु हिसाब का ई शाम करा रत्त का कारी हिसाब को नतने तबूक की ये तो गायगंडकं हैसते का हज्जी अम्मेल मदीना तबूका देते रहे हुन्नान हैसते का हज्जी अम्मेल दुर्मिनुगा मदीना हैसते का हज्जी अम्मेल दुर्मिनुगा तबूक होन्नान यार सऊदी अरबिया का रशेंगे तबूक है एनमेस शाम करा दिमाग एम इतांग एहा दूर ताकं अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एव्वेस हंगुराम का वडाय नो वन्ना मी एम्मे दूर हिसाब का हंगुराम है वडाय गिन्ने हंगुराम तबूक हंगुराम मी हंगुराम कुरान अंग हिसाब के दुरुकमा अदि मदीना के अहलवरिंग अइम्मति तदुकमा मी हुरिहा दतितक का बलाफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी हंगुराम में वडागन्नवा दिमाविस बयान को दे एहिं एव्विस हंगुराम के कलेफान कोरे विकमेन्नु आमुन्नक बयान को नुदेव्वा एकलेफान हंगुराम का नुकमे वडागन्नवार से वडागन्नवनी कोंता कक्का ए हंगुराम का उकुले एन्नम के खास बेकलुन्न एकलेफान अंगवाने कंका एन्नम तबूक हंगुराम का एहुरी दति तकट्टक एकलेफान एकं हाम कुरेवी तिमन्न में दाम में कसकुरनी में दिमाल कश ए मुनाफिकुं गतरें तिमन्न में नुदेवे ने क्या उज़ुर त देख मिहुले
adi hanguramaga bæviru mattaka ekilege faanu arihuga gendiu mattaka edigin abek wasule ekam aades kori namas Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipulu etanawaskan netumu ekilege faanu emihunna vidalwi timan kalege faanu tiyabam hina nugendevene eha durutanaka sawari enne saman enne emihun uflane sawari enne em hadis ko timan kalege faanu kuladana kam ne teti kamaka timan kalege faanu beenum fulu vias den emihun romun diyei emihun embur diyei Allah rasulullah garihun romun namais midu hoga ekale fan tabuk hanguramen emburi madina wadaagenne vidu hoga ekale fan istiqbalan nokim mihun e libunu kamiyabiyan ufako nokim mihunga terega midannawa mihun hanguramaga bæveri nuwebuniti romun emburi diya mihun bas iki emihun beenun emihun ufalun tibi muslimun rasula muslimun libun nasra adi ege terega kuda kudim wes ekama ufakor ehemma elmerin vidalwani efada kamegga nokumegen embri anna mihunna istiqbal kon ekaman emihunna marhaba kiun ei oikkameke sunnatuga adi emihun ei efada mativeri alukamegga ulefe e barakan hasil kuma ekan kon oikkame emihun faafatakun ekkibawe Allah subhanahu wa ta'ala emihuna fussawa devwa fayawani emihuna baddalwun ei barakat terikameke ema mitaga mi saibun yazid mi vidalwani kike ekalek fan wadagen neviruga madina emri wadagen neviru talaqahu nas mihun ekalek fana baddalu mattaka misakun diye fatalaqaituhu ma'as sibyani ala thaniyatil wada atiman naves kudakudin takka ekuga kudakudin emiyos beenun ekala angurama bævere nuwevunu mihummi diyami ala thaniyatil wada kiyatana thaniyatul wada ki makka madina makka damihun datur kura hisab ehmima bayin ilmere vidalwe ei mulen idikole ei madina ge uturuge emyoti tabuk madina ge dekunuge emyoti makka emima kinen heyye mi tabukun anna bayak istiqbal kurmattaka saniyatul wada waddan migota bayin ilmeri wahaka dakka fuhuri ehen names anebba ilmerin genne viwara e wahaka rangala mola ei madina ga halwarin daturaka damves nukunnatana ki saniyatul wada misaka algono rafurugas bandaru mi onnani hada visalaka hulangu faratuka bandaru otas algono dammi beenum wani irumati rashaka eka hulangu faratu bandaru nukumagenta daani em egotabbalaru mimi nukuma ulo hisabe ki miye saniyatul wadawe erun e iskal nuata e notana waskan filakin ge bade eru enge badan fito erun saniyatul wada tabuk hangurama embure wadaangir saniyatul wada baddal kori kurun ei madina wannan onna bag kiyu seyye nukunna onna bag kiyu seyye ema e visnu no goy bay befuno visnu goy mitaga e halluwa ginge bade e ondogu filagi hinge cheru mi hadis riwayat kurabah mani hama al imam Abu Daud rahimahullah صح سندكم من لفظك أدى الإمام البخاري رحمه الله
رواك ربا فني ذهبنا تمنى من ديامه إهن لفظ نما سماني نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع وديرنا يكون تمنى من ديامه الله رسول بدل وما كليك فانا استقبال قرآن هذا إسلامي لشكر استقبال قرآن إلى ثنية الوداع يكون ثنا إلا هجرة كوربيرغس يعني نتا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أهم بما ثنية الوداع كي كباك إنجيجي ألغن منا دميوتي مبابك فصل السهترون حديث أدي رياض الصالحين كتيرستيك ثالث أول حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو أمامة رضي الله عنه قارئ رواية جنبه الله نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي كما من لم يغزو اللهم أقوى هنقرام نقرأ ميهك أو يجهز غازيا نوتا غازيك تيار نقري هنقرام ندونس ميهك ندونس هنقرام ديومتك ميهك تيار كود ديدا أي زمانو غيره إيجي إنجيتو هنقرام ندوني එහෙම වෙච්ච එන තයාර කොද්දි මීහකු ඒක මානේ කි එන අරාණ සවාරියක එන හංගරාම කුරාන හතියාරා චීදේශ ඒගොතුන් තයාර කරම أو نوات يخلف غازيا في أهله بخير هيوغوتوغا غازي هنگرام يدا ميهاگه أهل وري එනග අඹිදරින් නම් හේවකෝ එමිහුන් කන්තත බලහට්ටා නුවත බෙලෙහෙට්ටි මීහා එයින් කම නුකුරි එවස් මීහකු නුකුරි හංගරාම එවස් නුකුරි අදි හංගරාම ඇද්දා මීහකු තයාර එවස් නුකුරි අදි හංගරාම ඇද්දිය මීහෙක්ගේ අඹිදරින් වස් බලහට්ටාමේ එගොතුගා මීහකු හුරජ්ජියාම් أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة قيامة بمغ كوريغا دنيا متيغا اينا هلاك قرنبي بدو كم مصيبات الله ميهك جسوان عبد الله بن المبارك رحمه الله ودالوني تمنى من دكي غتوغا ميكمكي ميغوتا مي حكم اوتمكي الله رسول صلى الله عليه وسلم كيرتما النبي صلى الله عليه وسلم زمانوغا اين حكمك اي ايوغو بينو اسلامي امه النصر دي ايما هنغرام نكوننجه نونكم ميها කුලදානකන් ලිබිගෙන් වාමියා එන ඉබජේ ගාසියක තයාර කරා නොවත ගාසියගේ ගේගෙ මිහු එන බලහට්ටන් ජේ මිහු එන කන්තත්තන් හේගොතුක බලහට්ටා දිනු නමස් එහෙම් බයි බේෆුලුම් විදාල්වනි ඒ ආම් හුකුමකේ මේ හදීස් රිවා කරවා හිමනි අල් ඉමාම් අබූ දාවුද් සහ සනදකු එම මීගෙන් විසින්ගේ චකි අල්ලාහ්ගේ දීන් අල්ලාහ්ගේ කලිම ෆුලු මතිවරි කුරුමට්ටක හංගරාම කුරුමුගේ මුහිම්මුකන් එක්ගොතකේ සල්ගොන් මෙන් හංගරාමයක් මිදනියකි කොම්මෙන් ගෛර් මුස්ලිමුන් එමිහුන් නිකමිති කුරා කන්නෝ ඉගේතෝ ඉස්ලාම් දීන නසරුද්දීන් මට්ටක আদি එමිහුන් නබ්බස් හංගරාමයක කියා බේකතෝ හංගරාම ෆෝ ඉස්ලාම් වගෙන් දනි එමිහුන් ෆරතම ගෝවාදන් ඉස්ලාම් දීන දාවත් දෙනි කලෙමෙන් ඉස්ලාම් වාරේ නොවජ්ජයක ඉස්ලාම් වෙජ්ජය එමිහුන් හිසාබ දූ කොල්ලි هذا فصلنا حديث هذه رياض الصالحين تيرستيكا سالس نوان حديث
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أنس رضي الله عنه के अरिहन रिवाब के वे हम कशरों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे वे जाहिदुल मुशरिकीना मुशरिकुन्ना तियबामिहु हंगुराम कुराशे बि अम्वालिकुम तियबामिहु मुदलुन्ना व अनफुसिकुम अतियबामिहु नफ्सकुन्ना व अलसिनतिकुम अतियबामिहु दुलु दूतको मुशरिकुन्ना जाना मालु हंगुराम कुरमा वर गिन आयत कीर्ति कुरान को गिन आयत तंगा सॉरी एगोता इंगे तो वजाहिदु बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम अल्लाह वही कुरबानी तियबामिहु के जाना मालु अल्लाह मगवा जिहाद कुराशे एमा मितांगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कुरबानी मुशरिकुन्ना जिहाद कुर विधान गोत्तके इधर एक गोतकी इमाम के मुदलूं हंगुरा में हेद करूं इमाम के नफ्स हंगुरा में के बहवेरी करूं अदी अलगुन मेंगे दूतकुम वेस इस्लाम दीन दिफा को गैर मुस्लिमुन्ना एमीहूं इस्लाम दीना में तो दक्का दुग वाह का तका कंत तक रद्द दी है दूं हंगुरामा के मैदानों का एमीहूं न हजू क्यों बस कि मैंने ए मैदानों का एहम वगुतु तो एन्नो में देने भी हंगुरामा हिंगा वगुतु का एमीहूं न हजू क्यों बस एक कमी एमीहूं बली कुरमट्टका एमीहुन्ना एफदा बस्त रद्द करुन निकमितिवान फदा बस्त रद्द करुन ए मकामुगा ए एदेविगिन वा कमे ए कीर्तिमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवा फ इन हजवल कुफ्फार अशद्दु अलैहिम मिन वक़इन नबल हम कशोरुन काफरुन्ना हजू क्युमकी एमीहुन्ना तीर एचतिन हमला दिनु मबुरवस एमीहुन्ना उंदुकु कमेके माँ निकमित कमेके माँ बोड़ू कमेके एम हसन बुन साबित वस हदीस कुरवा फ एमी हुना हजू किया है ये हंगुरा में के मैदान होगा एम अलगुन में काफरों के वाहकत का देखोला हुज्जत दक्का इस्लाम दीन का रिवित कम बयान करूं ए जिहाद को तरेगी मैंने कमे आदे मिबाब के फसल सवन हदीस अद रियाद सालिहीन 13 से 55 हदीस वान अबी अम्र वयुकाल अबी हकीम अन्नुअमान बिन मुकर्रिन रदियल्लाहु अन्हु क़ाल शहिदतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा शहिदतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा लम युकातिल मिन अव्वल नहार अखर अलक़िताल हत्ता तज़ूल अश-शम्स वतहुब्ब अर्रीह वतहुब्ब अर्रियाह वयंज़िल अन-नस्र रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी वक़ाल हदीसुन हसनुन सहीह। अबू अम्र अदि बुनवे अबू हकीम अन्नुअमान बिन मुकर्रिन रदियल्लाहु अन्हु मी कीर्तिमान नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम फुरतम हंगुराम के बैर वडाइन अहज़ाब हंगुराम अन्नुअमान बिन मुकर्रिन रदियल्लाहु अन्हु अदि यफ़ो बैत रिज़वान गोस
බෑරි වඩාගෙන අදි මක්කා ෆතහවි දුවහුග මුසයිනා වන්හාගේ දිද උෆුල්ලවි වෙස් අන්-නුඅමාන් ඉබ්නු මුකර්රින් රදියල්ලාහු අන්හු අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් විදාලවේ ඉන්න ලිල් ඊමානි බුයූතා හම කෂවරුන් ඊමාන් කම වෙස්වේ ගෙතකේ වලින් නිෆාකි බුයූතා අදි මුනාෆික් කම වෙස්වේ ගෙතකේ වාකකි ඊමාන් කම අහල් වරින් තිබේ ගෙතකේ වේ අදි යායකුග නිෆාවග බලිමඩු කම මුනාෆික් කම උලේ බයකොස් උලේ ගෙතකේ මුනනේ ගහල් වරින් ගවහ wa inna bayta bani muqarrin min buyutil iman muqarrin ge darikoluge giyaki iman kamge ahulwaringe geyke kike vidalwani an-nu'man ibn muqarrin radiyallahu anhu vidalwani shahidtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah ge rasula ge ariyuga hangrama egga timan baare wadaga time midannevi furatama ahzab hanguramaga ahzab hangurama engilab bana kihinakame kafiruna bagendiyai emi hukumachan Allah subhanahu wa ta'ala gada waiffonuwi mi hadis ki menani idha lam yuqatil min awwal an-nahari akhkhara al-qital hatta tazula ash-shams ekalek fan duwaluge kuri koluga hangurama nukurawwa fi nama eka nufattawa hangurama nufattawa fi nama nukurawwa fi nama hangurama kurevum fas kuravwaye iru medum filande iru medum fila wa tahubba ar-riyah adi wa jehende am gotegga mendur fahum wa jehem farani am gotegga wa yanzilu an-nasr adi Allah ge nasr bawa labbani em evaguta faskurawai hendunu kolu nufattawa finama den emme hunuwa gadi genune hangurama verin nasha hangurama verin sawarwa ole echi savves fasehawane gota ballawai adi vajeir waya ekuga kafaram baliwa gota ahzab hangurama gas Allah subhanahu wa ta'ala emi ngomacha warugoda waifonowi ngeto ei ek jamaat kun kuri hangurama muslimun neti kolla di has mi huntivi ahzab hangurama ga kafaram ge adi etirega kirtma nabiyya sallallahu alaihi wasallam madina ge tirega muahada kofa ekelekwan muahada korevi yahudi ekelekwan hangurama nukurma muahada kofati emi humves ekelekwan kuri muahada khilafu em etira beru ekelekwan dushman tibi kurimat lagi kineto suratul ahzab ga miwah ka Allah subhanahu wa ta'ala bayan korwa fawe إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أميهم تيبامهم متنا تيرين إرمتي فراتنا مريها فراتكم ولن فراتنا مريها تنا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار قال تنوري هُٹّي فيتي بامي إسلامي لشكر رها بدنو يا هتيار وسني وبلغت القلوب الحناجر أدهت تنوري كرترن عراف وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون منافق ونكلون نبا واهك فترني قال منك النصر نوليبينه مؤمن هتك بيروريكم ود متك نبا دندي بولغ
එහෙන්කම් මුස්ලිමුගේ තරෙන් බයකෝ එමිහුන් හීකුරි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුන් නස්රු දෙවාන බය නුවත නෝම් බය ඒකි ගොයිගොතන් එමිහුන් හීකුරි وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون එවගුතුගේ මුමිනුන් ඉම්තිහාන කරමින් මුමින සාබිත කම්මති තිබි වසුල්සිලු සිල්සාදන් ශදීදා අදි වරුගද ගුඩුන් ගණ්ඩෙන් එමිහුනන් අයි ඉංහෙලුම එකීග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාරවද වය ෆොනවි එමිහුන් කක්කන් අදා උදාෆරි තෙලිතක අච්චි බණ්ඩුම් වේ එමිහුන් ජහාෆරි ෆේලිගතක අච්චි රූලි එම්ෆොන් එමිහුන් එච්චි නගයන් අතු ජීවන වෙච්චි ෆාගි දැන් හොරි බය දූකොල්ලා අවහ ෆිලි බෙචි එම් අල්ලාහ්ගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ දුරු විස්නුම් ෆුළු හංගුරාමගේ ස්වර ෆුරිහම එකලේක්ෆාන් හංගුරාමගේ නස්රු ලිබේනේ ගොයිත්තක ඒක සබබ්තක හිප්පෙවි ශක්ක විස්නේ එකලේක්ෆාන කි අල්ලාහ්ගේ රසූලා එකමක විශ්සක්කන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ තායිදා නස්රු එකලේක්ෆාන දෙවානකන් එකලේක්ෆාන එංග වඩාගෙන එහෙන්නම අස්බාබ් තවක හිප්පෙවි එම්විම අහ්සාබ් හංගුරාමගේ හිඟීරුගා මදීනාන් හමල දෙවෙන් ඔයින් නොත අස්තවුගා ඇස් හමල දෙවෙන් හුරි හිසාබ් තවක බොඩෙත් වලගොණ තක්කොනු කොන්නෙවි එයි හුනර්වරි අස්වාරම සෑස් ඒ වලගොණ ත පහනලා නොදෙවේ වෙන වරුගේ තින් හතර මීහකු එමිහුගේ තරෙන් ඒ මසෙක්කෙ කුරි ෆුවලවාලම් වෙස් නම සෙතනු අලී ෆානා දෙහෙන් බේෆුලුන් නොකම එමිහුන හමලාදී එමිහුගේ දොස්තු බාලි දන්නෝ මිවුලේ වාහකේකි මී අල්ගොනම මියදවස් මිකංකමන් අල්ගොනම සමාලුවන් ජේ මී ෆිලාවලතන් අල්ගොනම ලිබිගන්නන් ජේන ආදේ මි හදීසකි අල්-ඉමාම් අබූ දාවූද අල්-ඉමාම් තිර්මිදි රිවා කරවා අද අල්-ඉමාම් තිර්මිදි විදාල් වනේ මි හසන් සහීහ් දරජාගේ හදීසකම ආදේ මිබාබුගේ ෆස්තුල සහිබන හදීස් අද රියාදුස්සාලිහීන්ගේ තේරසේක 57 හදීස් وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا එහෙන් රිවායතේ ගාදේ වලගොන් හඳාම් වාගතුක ෆස්බුතු ඉංගේතෝ ෆස්බිරු මිතාගා මි මුත්තෆකුන් අලයිහි රිවායතුක් මියන්නනි අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු ගරින් රිවායතකින් වේ එකලෙක් ෆාන විදාල්වි අල්ලාහ් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් නුකරවිය ලා තතමන්නු ලිකාල් අදුවි අදාවත්තරින්ගේ බද්දල්මක නේදේශේ හංගුරාමෙන් නුකුන් නයිරුස් බද්දල් නොවේ එමිහුගේ කිමෙන් සලාම වෙජ්ජ රංගල එමිහු බලිවකින් ගජ්ජ රංගල නික මිස්නා බල අල්ගොම බේනවනේ කොම්හෙන් එමිහුන් දෝස්තු වාදා කන්නෝ කුරීග දෙන්නෙවි එම්විම එමිහුන් කියමම් වි නොත එමිහුන් දූකොල්ලා ෆදී එකොන් අල්ගොම බේනු ලා තතුමන්නු ලිකාල දුවි ෆයිදා ලකීතුම් ෆස්බිරු ෆයිදා එමිහුන් බද්දල් වෙජ්ජියා හංගුරාමයක බද්දල් වෙජ්ජියා ෆස්බිරු ෆයිතිය බෑමින් කෙත්තිරවාර එමිහුන් වරවෙස් බොඩක් කෙත්තිරවාර යා යල්ලදීන ආමනු ස්බිරු වසාබිරු වරාබිතු අල්ලාහ් වහී කරබනි කෙත්තිරවාර හදි කෙත්තිරුම මච්චන් එමිහුන් වරස් බොඩක් කෙත්තිරවාර ඉල්මරින් මි හදීස් ගෙන්නවා ෆි බෝරි මි ජින්නි ෂයිතානා ජෙහිගින් උලේ මිහුගේ ගාතුගා මි රුකියා මි හදනේ නොමිහුන් මි හදා හෙදුමුගස් ඉල්මරින් විදාලවේ එකන් කුරායරුගස් ජින්නි හාසිර උමක නේදේශ කියවීම කීරිත කුර්ආන් කියවීම වාරදුවා දුආත කීම එසරු ගේ කිබෙන් එසරු උඳගලු සලාම විජේ ඊයේ බේනම් වාගොතගේ එගොතන් එදේශ නමයි සල්ගොනමගේ තෙරෙන් මි රුකියා ශරයියා හදා මිහුන් නේනෝද ෆණ්ඩිත හදා මිහුන් මි කියා මිහුන් ෆොරතමානස් මි කියන්නේ එසරු ගෙන්න
jinn hazir kuran kiyawani ei gohe en vejje rangala kannu ekan kurani ki ekamaku algonumen esaru durukuram wegen kiyawa kiyewumuga esaruge neggani kama idikili kamun esaru haziru wiyo em vejje sabit wanjen hadis ka me gota den kurimat lanjen maidan duko genwan den kurimat lani ena soal kuranjen e kongota kavadegen gule echitto ena namaki kobato muslimaka vejjiyam jinni giteres muslimun tibeta muslimaka vejjiya muslimaka amedu kantak kuragota kantak kurani aniya verumaki huddakame nukama islam diinuka e mikahala kamikama e uqubataki mikama ehma allah ameduga esu rabbiru dakkani kafirikama vanya kafiraka muamalat kuragota muamalat qurani islam dina goalan islam din qabul ko fiyam den enang islam din riveti gottabone den jen egotun kurimat lanje enames dagota furudmas jinn hazir kuran egos rangalenno ekan koggennowan e allah nabiyya mi hadis qurani la tatmannaw liqa al-adu fa idha laqitum fasbiru nuwata fasbutu sabit weti bere fasbiru ketteri ware eg mane ketteri sabit weti bere mi bukhari ya muslim ge ittifaq nirwa fa hadis ade mi bab ge fa hadis adi Riyaaluh'Saaleheen bab ge fa hadis fassara sabwan hadis adi Riyaaluh'Saaleheen ge terstek fansas dewan hadis wa anhu e wahi abu hurairah radhiyallahu anhu garihu kurige rawi amami rawiya adi ituru rawiya wa an jabirin radhiyallahu anhu abu hurairah radhiyallahu anhu jabir bin abdullah radhiyallahu anhu debe kalum garihu mi hadis riwayat bani أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة الحرب خدعة متفق عليه هنقرأ كي مكرا حيلتا كهي بيركموغا اتشكي اما كافرون ಗೆಲ್ಲುನ್ ಲಿಬೆ ಗೊತ್ತ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಇದನ್ನಣಿ ಎಬೇಕ ಮೆದು ಅಹುದನಾಮೆಂಗ್ ಒಬ್ಬೈಗೆ ವಾಹಕೆನ್ನು ಅಮಾಂಕಂ ದೀಫ ಇಬ್ಬೈಗೆ ವಾಹಕೆನ್ನು ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಾಹಕೆನ್ನು ಹರುಬಿ ಕಾಫರಂಗ ವಾಹಕಮಿಕೇನೆ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ವಾಯರುಗ ಎಮೀಹುನ್ನ ಕೆಹಿ ಲಿಬೆ ಗೊತ್ತ ಕಂತಕ್ಕುರ ವಿಧಾನೆ එකමකු ගදර් වෙරිවගෙන්නුවාන හංගුරාමෑගවෙස් හංගුරාමෑගස් ගදර් වෙරිවගෙන්නුවාන හංගුරාමෑග උගොල්තන් එමිහුණ ඔළවාලු මට්ටක එයි මිදන්න වාහකම කරා හීලෙන් හිද්දාන මිසාක එයි මිහෙකු මුස්ලිමුග මිහෙකු හිෆෙයි එමිහුන්න බුණ විධාන මුස්ලිමුග අදදකී මීයේ ඔළවාලා දොගු හදා දොගු හෙදුම් වෙස් එමකාමුග හුද්ද එම බුණ විධාන තිමන්නම් අදදකී මිසාක තිරීසා සුටස් බුණ විධාන ආහාරම ගොරි දිහා හාය ආහාරම ගතු ගොරි මීනි වරකන් හතියාරේ දොගු හෙදි ඔළවාලි තිමන්නේ කි වාහක එමිහුතර හිමනේ මිහ වෙස් නෝන එක මීනේ කි ජාසස් කරන්න කො මේගොල්ලෝ අත්ලා ගන්න බුණ මීහ ඔළවාලි විධාන එගොතු එගොත කන්තක් කර විධාන මකරා හිලෙන් හෙදිදාන ඒ හුද්ද කමෙ එනුම් වකුතුග හරාන් කමෙ අගොරාමගේ මෑදානුග හුද්ද කමෙ ඒ වකුතන් හුද්ද දෙවවා ෆෙවන් එනුම් වකුතුග හරාම් කමෙන් මකරා හිලතෙන්නේ මිදීනුගයි එනම්ස් ඒ වකුතුග එකන් කර විධාන නමවිස් එයි අල්ගොන්න මෙන් එබේක අහුදු කොෆ එබේක වෙගෙන්නවා අමාංකන් දීපති එබේක වෙගෙන්නවා මෙ අල්ගොන්න මෙ රාජ්‍යවම මිහුණ බෝඩර් හුළවාලයන් මිය වද්දනි කාෆරු නම එමිහුණ අල්ගොන්න මෙන් ඒ අමාංකන් දීපවා මිහුඟයි ඉගේතෝ ಜಿಮ್ಮಿನಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದೌಲತೆಗೆ ದರುಗ ತಿಬೆ ಮೀಹು ಇದನ್ನೇ ರವ್ವೆಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ತಿಬೆ ಮೀಹು ಜಿಜಿ ದಕ್ಕಂಗೆ ತಿಬೆನಿ ಮಿಸಾಲ ಎಮೀಹುನ್ನ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಕಾಲ ಕಮೆ ಕೊಗ್ಗೆನ್ನುವಾನ್ ಅಹದುನಾಮ ಮುಗುರಾಲಾಗೆನ್ನುವಾನ್ ಗದರ್ ವರಿವೆಗೆನ್ನುವಾನ್ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಮಿದನ್ನ ವಾಫದ ಮಕರಾ ಹೀಲಂಗ್ ಹೆದುಮ ಅದಿ
එමිහුන් නම් ඔලේ ගොත දොග වාහකත් සීදා දොගක නොවා ගොත රංගලී වෙස් දොග හෙදුන් එයි ඒ මකාමුග හුද්දකම මි හදීස්ගේ ಶರಹ ಎಕುಗ ಮಿ ಬಾಬು ಶರಹ ಕೊದ್ದಿ ಮಿನಿಮುನಿ ಮಿ ಹದೀಸಕಿ ಮುತ್ತಫಕುನ್ ಅಲೈಹಿ ಹದೀಸೆ ಅಲ್ಗುನಗ ದುಆಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಗುನ ಲಿಬೆ ಇಲ್ಮಕ ಎಗೊತನ್ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹೆ ತೌಫೀಕ್ ಮಿಂಬರ್ ಕೊರೆಬು واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته